tuni ni sim som le khat thajing kum sang ni le som ni le gup ni ko in zong Thadou thusoh akunin manoi thusoh dang ho Thadou pa wa ngai tha na anei ki taw te thusoh ni sima wa si hlovum tuni jing ka in infal muna ti im hon lem sa thake sa nunga thi thing sit lo in sung mi pa PPLA kam khaw mon bung chu delhi muna alung dam sa be hi zong le gawai thun theding de na ji akal son gu ni in mai sam asim pi ben hi dan hi sanapati aku ki khomeya ki hal ha chu KSO Cedar Hills in condemn aboli hi chamna dei ku ki ho hi atha sam hi tia kila hi di loading hi ki hon chamna ka dei je win na gaten e bulu zong lew le thuluwa ka thuwa ko mu hi tin ku ki student organization Cedar Hills sun apong do in hi kangpo pi district nga na ga ko tam ta zong hi hin la ki na di ki dei lo je a cham ta ki hi government in vesui hen tin KSO chun appeal aboli hi Reverend Boynu Mangte in GMFDI founder la akana zawin secretary in zong kana pangin hin phat hong che in mi khat thu dictatorship ma ki vai pu na hong che a sum le pa ya ki ta na lo pha na ka hin da tha hitai tin aseji ache san sim som August 2026 Monday ni ko in Colombia gam sunga Pereira City mona earthquake salit dan 7.4 je in mi hi machizat ki mo beijing to thanin rutan mi hi machizat hi mi zal som khat thing tai tin BBC News sa kon thu tun ase in hi Hindu Myanmar border pillar 65 le 60 area Manipur gam ne khat India government in member ko ma pi do ding ngai to hi khingzoi block area a chang ku ki ho kinom zo lo ding hi tin ki phin nei pan ta bin hi ade se na hi area agam neu chakhat cha jong government in Myanmar government hi nga pi the lo ding hi khingzoi block a chang mi pi te jong India citizen hi ti hi hen na ki tom hen tin appeal ki bolin hi Pambe lam kai ni UNLF MPA a mo pol nei mi ni ki ho pidinga ki ko du a ki Monday lo bet sana in dan hi chun khurai sa thabi le rak muna mira pai bi hon to mun ki phina nei win he Chief Minister Zumnam Khim chanin Manipur anam zo sin thakna to khom dingin appeal bol le ama na se be na ama nam ding bo ki gela na ki to le khan to no lo ding hi tin apong do e JFD and 14 CSO le Home Minister Govinda Zanla atun akimuto tai Home Minister Govinda in tuni le Chief Minister Jumnam Khim chan to akimuto a ki hol na kanei ding chu zouting Governor Ajay Kumar Bhala to akimuto ding a hi tin ta san na hi pitai akiti e Nising som thagit na kum sang ni la som ni lagu min Thadou in pi asam to gona noya pu han khulun si lo hi Thadou mu zadar vai pu dingin pathin ko ma ta pi na ki mangin a hi pu han khulun si lo hin pu len khujang chong loi a khial a hi Thadou mu zadar hi 1886 kuma pa Thadou na mi te ki vai pu an hausa institution khat a hi British gov in help it ania India gov in zong recognize about a hi help ding khat chu Thadou mu zadara ki vai pu na hi kumjal som li thing tai Thadou nang group min zong pu hen kulun sit lo Thadou mu zadar ki pa pi nei ki nei zen pathinin ma puijing ta hen ni chan chu hi tun hla thu su ngai zu muntina Thadou thu su ngai zo se na bon chawin mangpha